Evo 7 ujutru nalazimo se u tajskom vozu. Naime, idemo danas na još jedan beg iz Bangkoka na jedan dan, gde drugarica Sajn i ja odlazimo do nekih manastira i gledamo malo da pobegnemo iz ove betonske džungle. Tako da ova avantura zvanično može da počne i krećemo u akciju. Evo, izašli smo iz železničke stanice, nalazimo se u regiji Bang Pa-in i tu se nalazi letnja palata koju gledamo da obiđemo pre nego što odemo do mesta Ayutthaya. Po preporici moje drugarice Sajn sad tražimo prevoz i idemo tamo. Pri ulazu u letnju palatu lokalci, Tajci, plaćaju ulaz 30 bata, dok je svim strancima ulaz 100 bata. Morate biti spremni na to da ako ste stranac, farang na Tajlandu, ćete uvek bilo gde plaćati malo skuplju cenu. Prosto tako je neko nepisano pravilo. Evo, ušli smo u fantastičnu palatu i idemo sad polako obilazak. Sa mnom je moja drugarica Sajn, nju ste videli u putopisu kad smo išli na Loei Krathong festival kada je Zare došao i pored nas ima tu još jako puno turista i naravno vojske koja vozi male motoriće. I idemo danas u obilazak ove letnje palate, naime ona je na putu do Ayutthaya, tako ako pravite jednodnevni izlet ovde obavezno morate da dođete. Sajn ima poruku za vas. Zdravo svima, ja ne govorim srpski jezik. Enjoy your video. Čitav ovaj kompleks je sagrađen za vreme Ayutthaya dinastije i najstariji objekat jeste upravo objekat koji se nalazi na vodi, koji je tadašnji princ sagradio tu zato što je tu upoznao svoju princezu. I ovo kasnije postaje jedno od najznačajnijih dela za kraljevsku porodicu Tajlanda, gde kralj Rama V renovira ovaj deo u evropskom stilu, jer tada prilikom kolonizacije putuje za Evropu i jednostavno krade stilove odatle i onda ih prenosi tu na ovaj park, tako da arhitektura dosta posjeća na Italiju, na Pariz, Beč i na ostale delove Evrope. Došli smo u deo parka koji je bio odvojen za žene i muškarce i bilo je zabranjen pristup u jedno drugima. Trenutno se nalazimo u ženskom delu koji je danas opremljen za turiste, mogu uđu svi, ima malo suvernica i malo prodavnica sladoleda, ali da znate, znači, u nekadašnje vreme ovaj deo je bio samo za devojke, to jest za ženski pol. Gosti koji su dolazili kod princa, princeze, kraljeva su odseli u palati koja je napravljena u grčkom stilu i tačno vidite ovu tarabu koja se nalazi ovde. To je bio moment koji nije dopuštao da drugim gostima vide goste koji su dolazili kraljevskoj porodici, ali kad ste sa druge strane odlično se vidi ovaj deo ovde, tako da je napravljena jedna, da kažemo, optička varka gde s jedne strane možete da vidite šta se nalazi na drugoj strani, a sa druge strane ne. Na Tajlandu je običaj da monasi
ne kupuju hranu, već da im lokalno stanovništvo daje, poklanja hranu i oni su dolazili kod kralja u prostoriji koju tačno vidjet ćete zgradu iza mene na reci. Tu je kralj ostavljao hranu svako jutro za monahe i oni su čamcima dolazili putem reke koja spaja ovaj kraj sa ovim jezerom. Dolazili su čamcima tu da uzmu hranu od kralja i da kažemo, tako je kralj se oduživao tim monasima. Kralj Rama V, koji je imao 32 žene i negde oko 60 prestolonaslednika, je sagradio ovaj park u različitim stilovima iz čitavog sveta, od kineskog, portugalskog, francuskog, grčkog, italijanskog, da bi Tajci koji ne mogu da putuju i koji nemaju mogućnost da putuju oko sveta, videli u suštini kako je u drugim krajevima, kakva je arhitektura, kakva je kultura i po mom mišljenju to je nešto fantastično i čitav ovaj kompleks prosto oduzima dah. Upravo se nalazimo u jednom od najčudnijih hramova. Naime, vidite zgradu iza mene koju ćemo sad gledati da snimamo iznutra. Jedini budistički hram na svetu, hram Rame V, koji je putovao i odrastao, je bukvalno se školovao u Evropi i preneo neverovatne stilove gradnje na Tajland, tako da je ovo jedini budistički hram koji podsjeća na hrišćansku crkvu. Građena u stilu gotike kao mnoge katedrale i crkve u Evropi i prosto ovo nešto najčudnije što sam mogao da doživim i da vidim na Tajlandu, da se ovakva mešavina stilova napravi, jednostavno fantastično. Završili smo sa letnjom palatom i ulazimo u voz, idemo još jedna stanica do Ayutthaya hramova, tako da za svaku preporuku letnja palata, bez razmišljanja morate dolete tamo kad budete išli na put do Ayutthaya. Mislim da je to nešto što stvarno vredi videti i posjetiti. Stigli smo u Ayutthaju, koja je nekada bila glavni grad Tajlanda za vreme upravo dinastije Ayutthaya koja je vladala tada ovom regijom Sijama. I pošto je veliki grad i imamo dosta palata i dosta mesta da obiđemo, označili smo 4 najznačajnija mesta koja moramo da vidimo i da zaočekamo zalazak sunca na jednom mestu. Sada upravo rentiramo skutere i krećemo u vožnju i u akciju. Ušli smo u fantastičan hram koji se zove Wat Yai Mongkol, gde je kralj iz dinastije Ayutthaya krenuo u rat protiv Mijanmara i tu je poželeo upravo sreću za svoju pobedu i na kraju je dobio i oslobodio Tajland od okupacije od strane Mijanmara. Centralni toranj ove stupe se iskrivio i to dosta nekih otprilike 8 do 10 stepeni i deluje kao će pasti, ali verujte mi, fantastično izgleda i mislim da je ovo nešto do sada neverovatno što sam video od strane te stare tajlandske arhitekture koja je stara nekih 5 do 6 vekova.
Nalazimo se unutar stupe, naime koja je dosta slična gradnji kao piramida, gde su se stavljale stare relikvije i one su služene bile za molitve ovih bogatih porodica. I sada stoji to jedan kave zato što isto kao u starom Egiptu te relikvije su tokom istorije krali ljudi i prodavali ih zapadnjacima koji su dolazili tu. I sada je to zaštićeno, ne može više da se vadi, ali jedno od najsvetijih mesta za molitve, da kažemo, u nekom 14. 15. veku tada na Tajlandu. I na statue i prikaze Bude se uz molitve lepe zlatni papirići i za svaku molitvu zalepite po jedan papir, tako da Buda deluje kasnije veoma impresivno. Tornjevi u ovom hramu su svi popucali i iskrivljeni zato što se desila velika poplava reke i temelji su se pomerili i zbog toga generalno u ovom hramu sve zgrade deluju malo nakrivljene, kao će se srušiti, temelji su dosta labilni, ali to samo daje jednoj mističnosti čitavoj hrama i meni je fantastičan. U budističkim hramovima ćete videti dole štapiće na kojima su ispisani brojevi i to je proricanje sudbine po njihovom verovanju. Naime, zamislite želju i onda mrdate te štapiće što jače možete dok ne ispadne jedan od tih 20 i nešto štapića. I onda kad dobijete broj, dođete do table i izvučete broj koji je namenjen za vas i kaže ako je dobra vest, ponesete je sa sobom, kao što sam je poneo ja, ili ako je loša vest, onda gledate da je ostavite tu. Meni za moju želju koju sam zamislio ove godine kaže da će biti veoma dobra godina, da će imati dosta novca i uspeha, da neće biti tuge, da moram biti strpljiv. Putovanja nisu sigurna, ali da s obzirom na okolnosti bit će izuzetno dobra godina i dobra želja za mene. I na kraju zadnja rečenica, all is very good for you. Nisam mogao da tražim bolje. Zajedno sa Sajem smo došli u Wat Pah Pramen, jedan od najsvetijih mesta u Ajataji, zašto je ovo jedini hram koji je ostao u kompletnosti sačuvan posle rata između Tajlanda i was it Burma or Myanmar? I posle rata sa Myanmarom, odnosno Burmom, i ovo je jedini hram koji nije bio opljačkan za vreme tog rata, tako da se smatra za jednim od najlepših za posetiti u Ajataji. Ovaj hram je bio jedan od manjih u vreme dinastije Ajataja. Toliko je bogat, toliko je lep da možete samo da pretpostavite i da zamislite koliko su bili prosto ti drugi veći hramovi u centru grada koji su apsolutno opljačkani i razoreni za vreme rata između Myanmara i Tajlanda. Ovo ostavlja bez daha i vidite Buda iza mene je u uniformi kralja, tako su se oblačili kraljevi u periodu 14., 15. i 16. vek na Tajlandu. Statue sa svećama u različitim položajima predstavljaju dane u nedelji u kojima ste se rodili. Neki dani se ponavljaju kao što je ovaj upravo ispred nas, to je ponedeljak ujutru ili ponedeljak uveče. I onda po doba dana kad ste se rodili, ili tačnije na dan dana kad ste se rodili,
imate određen položaj za molitve. Tako da, na primjer, moja prva statua koju smo videli, i to je dan nedelja, kad sam se ja rodio, i to je moj položaj za meditiranje ili za molitve. Evo, drugari, došli smo do jednog hrama, ja ne mogu upravo da mu zapamtim ime i stalno pokušavam da ponovim i stalno grešim na tajskom jeziku, tako da će Sain da kaže ime ovog hrama. So what's the name? Wat Pra Si San Phet. I to je centralni, jedan najvažnijih hramova u Ayutthaya parku i koji je bukvalno nešto neverovatno, nešto što se mora posjetiti tokom vašeg boravka na Tajlandu. Parkiraš i skuter, dolazimo do sledećeg hrama koji po mom mišljenju će biti jedan od najinteresantnijih, Wat Mahathat. Da, okej. I tu ćemo se zadržati pre nego što odemo u poslednji hram da dočekamo zalazak sunca. Ovo je jedan od hramova koji je porušen tokom rata između Mijanmara i Tajlanda i takođe uništen delom od poplava okolne reke, tako da je dosta onako jeziv, malo kao iz nekog starog horror filma, ali ujedno ga čini i dosta lep. Stupe koje se vide u ovom hramu su među najstarijim zdanjima samog budizma. One potiču iz Kambodže i to je najstariji vid arhitekture građenja samih budističkih hramova. Sve ostalo kasnije što je građeno u drugačijim stilima iz vekova koji dolaze, ovo je po mom mišljenju najimpresivniji i ujedno najstarije zdanje arhitekture u budizmu. Trenutno se nalazimo u hramu Vača Burana, koji je jedan od starijih hramova pre dinastije Ayutthaya i oni su obnovili ovaj hram i kad bukvalno prevedete naziv ovog hrama, znači hram koji je obnovljen od strane kralja. I delo je i dalje fantastično i dalje u procesu renoviranja, tačnije obnove, ali mislim da je jedan od lepših u čitavom gradu. Kada obilazite tajlandske hramove, uvek gledate da obilazite hram tako da vam desna ruka bude upreta u hram, znači idete levo na krug, jer to je strana života. Ako idete suprotno, da vam je leva ruka upreta ka hramu, to je pogrešno jer se tako odlazi na sahrane i smatra se da je to strana smrti. Tako da, buduće kad budete dolazili, znači uvek desna ruka okrenuta ka hramu i tako pravite krug oko njega. Poslednje mesto koje obilazimo je hram iza mene, Wat Chai Vatanaram, koji je ubedljivo najbolji u popodnevnim satima i jedan od najlepših hramova koji se nalaze u Ayutthaya i ovo je poslednji
moment, ono šlag na torti sa višnjom i sa svim mogućim. Dolazeći do ovde morate da pređete lokalno selo i samo onako odjednom nijako da se pojavlja ovaj brutalan kompleks hramova koji ne da oduzima dah, nego se zablenete u njega i ostanete bez teksta. Nešto što ja do sada, evo koliko sam na Tajlandu, nisam video i već ne mogu da se iznenađujem koliko me Tajland već šamara ovakvim informacijama gde meni osmeh sa lisca prosto ne silazi. Neverovatno. Fantastično. Evo drugari, došli smo na kraj ove današnje avanture. Naime, ovo je za mene bio fantastičan dan. Ja bih se još jednom zahvalio drugarici Sain koja me dovela u Ayutthaya i za koju stvarno nemam reći, stvarno, znači to je nešto što morate da vidite i da doživite. Nešto najlepše na Tajlandu što sam ja doživeo. Mi se trenutno nalazimo kod reke i dalje smo u ovom poslednjem hramu, još ćemo to osjetiti da začekamo zalazak sunca i onda se polako vraćamo za Bangkok. Vidimo se u sledećoj avanturi. Ciao, sweet.